أهلا ومرحبا بكم. هون بخير هاتن دكتور حيدر العبودي بردفكي حكومة عراق بخير هاتن بودنجي أمريكاي گرنگترین دستکفتیا کو ایرو دیکمین جوینا سروک وزیر عراقی علی زیدی به سروک امریکای دونالد ترامپ و هفدیتن انهوا حتانوکه ل واشنطن چه سرکفتن و چه دستکفتی هوا بدست خوبه خستنه. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة. نعم اليوم وفد گلک سپاش بو مهوان دارياوا بل ایرو شاندا عراقی به سروکاتیا برز سروک وزیر علی فالح الزیدی بو. یا راستی ایرو روپلکنو د تکلین دولت عراقی و امریکای دا هات دست پیکرن. اف روپل و اف قوناغانو د کوه د چارچوبه یا تکلین استراتیجیک دا. ین د نوبره هر دو ولاتان دا دیروگ دویه که برونی دستیشان بکه دباکو پرسا اولکاری و چاره سرکرنا آلوزیان دوی سردانه دا سردست به. اف سردانه و گوهاستنک جدیه ده برجواندین هر دو آلیان دا قازانجا هر دو آلیان تیده و اف برجواندین هفپار ده که جیر ناونیشانا تیکلین استراتیجیک دواره گشدان و پیشکتنه دا دواره و برهنان و بتایبتی ده سکتورا انرژی دا. جبرکو پشتی آلوزین لطنگاوا هرمزی و پفچونین لحریم برجواندی جنو و تینره خستن. و هادکه کو آبوری در روشک اولده با و دور جناکوکیان. دستور عراق جی ریناده کو ولات ما ببا بشک جناکوکین لحریمه و عراق نخوازه کو پشتگیری جی آلیه کی رابکه. هر وها دستور ریناده کو نه عراق ایرشی آلیه کی بکو و برو واجی نهه لچوالاتک جی ایرشی وی بکه. لسروی بنگه عراق دست به نیرینک آبوری نیرینک چاکسازی کریه. آبوری یک جه آستانگیانه دوی پیش بکوه و بردوامی پیورداین. افجار جدایه دکتور جداهیاوی دا چه دایه؟ جداهیا کووی جاره هیا او کو دبه هر کسی هفدیتنا سروک وزیر برز زیدی لگل سروک امریکای شوپاند با. او پیشوازیا گرم و پشتوانیا بهز و اف نه پشتوانیه کسایتیه لی اف واتایک زلاله کو دولت عراق دخوازه سیستماتیک و منهجی چاره سریع جدوسیای ناکویبار و آلوز را ببینه. کو چندین سال نهاتنه چاره سر کرن وکه کو چندین سالن پرسات تنه چک د دست دولت دا نهاتیا چاره سر کرن. هر وها دوسیا گندلیه کووان پرسان پیک هاته دولت لاواز کریه او هیجی گفک مازنه لسر هبونا و یا سیاسی و لسر سیستما و یا سیاسی. نهاتشتی بنگهین او کو باوریک هفبش هیا جبو چاره سری وان دوسیایان. سروری عراق به همو دسالات خوین فدرالی و ریناده کو یندن بشیان گل عراق بلیزن. هر وها ریناده کو آلیک دیار کری چک دست دابه. به چک تف بگره. جدر وی پیکاته یا هیزن چکداری دولت عراق دوی هیزک دنیا چکدار نبه. سهی ایلون دمک بریار در او گرنگه. جبوکو صدمین مانا هزین هف پیمانیا ناف نتویل عراق نمینن و پشتی ویدی رو که ده صدمین آودان کرنه دست پی بکن. پشتگیریک مازن دید جلای سروک امریکا دونالد ترامپ جبو سروک وزیر علی زیدی دوان دوسیین گران دا راگهاندن. او بار گرانه گلو برئیس علی زیدی ایروجی پشتگیری هیا دنافخوی عراقی دا بتایبت جلاین پارتیین سیاسی یکو لدسهالات دابون جسال 2003 و ورده لقادا سیاسی دا هبون. پشتگیریا که حکومت راحت داین به دست خستنا دنگ باوریه ده 14 گلانا 2026 دابو که به دستورا بنگهین دست پیکر. حکومت عراق باوریا هزین سیاسی ین نشتیمانی ین عراقی ورگرد و وزیر نوی دیگل برنامه یا وزیران همو هات نپجراندن توی وی راستیه کو آرمانجا سرکه یا برنامه او بو کو بکارانینا هزه جهلا دولت و یک دست بکه. اف یکرنا بریارین اولهیه دناوا دزگهین اولهیا ناوندی دا و هلگرتنا بار رفورمین آبوری دناف خدا دگیره. جبرکو آبوری نها یک جه گرنگترین پرزگریکین کو ولات پیرارو پروبویا. جبرکو او آبوریک نازکه. کوش بو دومداری هوجهی روشک اولا و جنگهک آرامه. هلبراندنا ما یا پترول و پارسنا وان دهاتان کو جسادی نوتو 3 بودجه فدرال پیکتینن
gelek giring e. Reformên berçav ên ku we li Washingtonê pêşkêş kirine çi ne? Da ku hûn kampanyayên Amerîkayî qaniዕ bikin ku ji bo demeke dirêj veberhênanê bikin ne tenê ji bo demên Kurd. Belkî pirsaweya hêja behsa nîşaneya garantiya ku pêşkêşî van kompanyayên biyanî dike. Her tiştê girêdayî weberhênana navdewletî ya li Iraqê û her tiştê ku girêdayî geşepêdanê be, êdî bûye beşek ji berjewendiya hikûmeta Iraqê. Hikûmet li van weberhênanan wekî beşek ji parastina aboriya Iraqê dinêre. Ev weberhênan dirêjkirina aboriya Iraqê ye û parastin û ewlehiya wan girêdayî vê aboriyê ye ku yek ji girîngtirîn hîmên serweriya Iraqê nîşan dide. Hevbeşiya aboriya demdirêj û piştgiriya berdewam a ewlehî siyasî û aborî ji bo Serokvezîr Elî Zeydî. Welatî dixwazin encama vê seredanê bibînin. Belê serdanê di roja xwe ya yekem da asûyên mezin li ser asta peywendiyên dualiyên navbera Bexda Washingtonê vekirine. Ev encama girêdayî wan dosyayan e ku dêt rojên serdanê da werin pêşkêşkirin. İmzekirin û peyman û lihevkirin li ser gelek dosyayan hene ku destê xwe didin aboriyê û saziyên darayî û bankî. Îro Banka Iraqê ku parêzgarê Banka Navendiya Iraqê nûnertiya wê dike, di nav şandeyê da amade ye. Her wiha wezîrê darayî û karsazên Iraqî jî hene. Ev atmosfêra bilez a ku welat hez dike bi rêya wan gavên reformxwaz ên ku hikûmetê ji bo sektora bankî avêtine tê dîtin. Ev reform girêdayî rêbazên li hevhatina cîhaniye ku li cem saziyên navdewletî û bi taybetî yên Emerîkî hatine pejirandin. Pabendbûna bi van rêbazan û berçavgirtina pîvanên navdewletî dihêle ku tevgera dirav û diravên biyanî yên ku di herikên Iraqê di rêya rast û di dema rast da bimeşin. Belê doseya aborî girêdayî doseya ewlehiyê ye û we behsa sihî îlûnê kir ku dîrokek pir giring e û dê bibe xalek veguhestinê di mijara çekên beralayî û grupên çekdar ên ku dibin kontrola dewletê danînin. Di heman demê da tevgerên Daişê jî hene. Gelo Iraq îro dîwarê ewlehiyê da hewceyî piştgiriya Amerîkayê? Divê em bingehê vê gotinê zelal bikin. Hêzên ewlehiyê û hêzên çekdar ên Iraqê asteke bilind a amadehî û şiyanê dane ku dikarin hemû asman û erd û deryayên Iraqê biparêzin. Dosyaya ewlehiyê jî divê serdana giring a Serokwezîr da bi Wezareta Cengê ra tê gotûbêjkirin. Her wiha li hevkirin divê warî da hene ku piştgiriyê didin tevgera hêzên ewlehiyê yên Iraqî di pêkanîna erk û berpirsyariyên wan ên niştimanî da. Berdevkê hikûmeta Iraqê Dr. Heyder El Abûdî hûn ji Washingtonê bi me re bûn gelek spas.